În seara aceasta vrem să citim Тази despre вечер prezența lui Dumnezeu. ще имаме тема относно присъствието на Бога. Și ca verset moto să luăm versetul din Isaia 41 cu 10. Ръководящия стих ще бъде от Исаия 41 глава 10. Care spune așa: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Не бой се, защото аз съм с тебе, не се ужасявай, защото аз съм твоят Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна. Ще те подпра с праведната си десница. Domnul ne sprijinește. Бог ни поддържа. Zice, eu sunt cu tine. Бог ни казва, аз съм с теб. Iar în criza vieții lui, Iacov spunea, в една от житейските си Domnul, кризи Яков казваше, Domnul este aici și eu n-am știut. Бог е тук, на това място, аз не съм знаел. Noi am fost creați să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Ние сме създадени, за да се радваме на Божието присъствие. N-a fost niciodată în intenția lui Dumnezeu să ne lase singuri. Никога Бог не е имал намерение да не оставя сами. Doar atunci când am ales păcatul și neascultarea, Но когато избрахме пътя на непослушанието и на греха, am ales să ne despărțim de prezența lui Dumnezeu. сами избрахме да се отдалечим от Божието присъствие. Dacă Domnul Isus sau Tatăl Ceresc ar fi fost lângă Eva, Ако Бог беше близо до Ева, vă întreb, mai lua ea din fructul oprit? щеше ли тя да вземе от забранения плод? Mai lua? Păi nu mai lua. Нямаше да вземе. Prezența lui Dumnezeu. Божието присъствие. Când nu-L mai vedem, când ni se pare că nu ne mai vede, Когато ние си мислим, че Бог не ни вижда, suntem mai ispitiți să călcăm voia Lui. тогава сме най-уязвими и най-така готови да нарушим Неговата воля. Păcatul ne-a furat prezența lui Dumnezeu. Грехът отне от нас Божието присъствие. Și acum, ce s-a întâmplat din cauza păcatului? Какво се случи? Întunericul. Поради Vă греха. aduceți aminte în Isaia cum spune că ci întunecime mare acoperă popoale și întuneric gros. Исаия казва, че една голяма тъмнина е покрила всички. Pentru câți oameni e întuneric? За колко хора има тази тъмнина? Zicea Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Римляни 3:23 ни казва, че всички се грешиха и се лишиха от Божията слава. Da. Și în loc să recunoaștem, Римляни 3:23. în loc să recunoaștem, dăm vina И вместо да pe altcineva. признаем вината си, ние винаги търсим да се оправдаем или да обвиним някой друг, че е виновен. Isaia 14:3. Исаия 14 глава, 3 стих. Zice, cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale. Rușinați și roșiți își acopăr capul. Da.
повтарям, Исаия, 14 глава, 3 стих. Ieremia 14, Ieremia 14, Еремия. Извинявайте, Еремия. Еремия, 14 глава, 3 стих. И там четем следното. Големците му пращат слугите си за вода. Те отиват при кладенците, но не намират вода. Връщат се с празните си съдове, посрамени и смутени, покриват глави. În loc să spunem, am pierdut pe Dumnezeu. Вместо да признаем, че сме изгубили Бога, присъствието на Бога, Am rămas în întuneric. и че сме останали в тъмнина, Nu mai găsim calea. ние не намираме Nu пътя, știm să ne întoarcem. не знаем как да се върнем. Am rămas în secetă și în disperare. Намираме се в жажда и в обезнадеждени сме, без надежда. Ce facem? Какво правим? Zice că părinții, nu cei mari, trimit pe cei mici. Duceți-vă și aduceți apă. Тук в стиха възрастните изпратиха по-младите да донесат вода. Soțul zice soției, резолва. rezolvă. Значи получава се така, нали, бащата или съпруга казва на съпругата си, Membrii spun predicatorului și predicatorul spune membrilor. членовете казват на проповедника, проповедника обратно говори на De ce членовете. sunteți în întuneric? Din cauza voastră, uite. Защо сте в тъмнина? Заради вас. Da. Păcatul. Грехът. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Значи, смисъла на това, което казва е, че нали, вместо да признаем вината си, ние търсим някой друг виновен. Din această pricină, И Efeseni 2 поради тази причина в Ефесяни 2 глава zice, voi erați morți în greșelile voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Ефесяни 2 глава, първи и втори стих. И съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, в съгласие с княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в рода на непокорните. Depărtați, despărțiți de Dumnezeu, Отделени от Бога, suntem ca și morți. сме като мъртви. David spunea, nu-ți întoarce fața de la mine ca să nu fiu ca cel ce se pogoară în mormânt. Давид се молеше, Боже, не отвръщай от мене лицето си, за да не бъда като тези, които слизат в рова или в Deci, гроба. morți în greșeli și în păcate. Мъртви в грехове. Mă vă întreb, ce posibilitate mai are un mort să trăiască? Искам да ви задам следния въпрос. Каква е възможността един мъртъв човек да бъде отново жив? Câtă vreme mai trăiește, mai îl duci la doctor, mai dai un medicament. Защото когато човек е жив, нали, докато е жив, можеш, ако е болен, нали, да го заведеш на лекар. Dar după ce a murit, Но след като умре, după ce a despărțit de viață, той се е отделил от живота. da. Mulțumim lui Dumnezeu că există un răspuns fericit la această întrebare. Но благодарим на Бога, че съществува един щастлив отговор на този въпрос. Prin păcat, nu doar că am rămas despărțiți de Dumnezeu. Dumnezeu era viața. Чрез греха се отделихме от Бога. Но Бог е живот. Și când am fost despărțiți de Dumnezeu, înseamnă că am murit. И след като сме се отделили от източника на живота, означава, че сме мъртви. Ni se pare că mai trăim. Cum zice Biblia? Îți merge numele că trăiești.
Dar ești mort. Ние си мислим, че сме живи, нали? Че живеем, но Библията ни казва, че мислиш си, че си жив, но си мъртъв. Ce faci pentru un om mort? Какво можем да направим за един мъртъв Cineva човек? trebuie să facă ceva. Някой друг трябва да направи Avem un нещо. frate за la него. Cernăuți Имаме един брат в Черновци, care a avut un в infarct. Украина. Da, un infarct. Той е преживял инфаркт и Și gata, i-a stat inima, i-a căzut jos. да, сърцето му не е било добре, е спряло и той паднал на земята. Și norocul că are o fată doctoriță. И добре е било, така се е случило, че наблизо е била неговата дъщеря, която е лекар. Au sunat la ambulanță Тя се е обадила на бърза помощ și i-au făcut, cum să zic, masaj cardiac și respirație artificială. Направили са всички необходими процедури, нали, с сърдечен масаж, изкуствено дишане. Până a venit ambulanța. Всъщност това го е направила дъщерята, докато е чакала да дойде бърза помощ. Și după ce a venit ambulanța. След като е дошла. Și au spus medicii de pe ambulanță, nu vezi că a murit, lasă-l în pace, gata. Лекарите от бърза помощ се казали, остави го, не виждаш ли, че той вече е мъртъв. După aproximativ 42 de minute, След inima lui a pornit. След 24 минути в това състояние сърцето му отново започнало да бие. Adică vine cineva Значи идва някой și te scapă. и те освобождава. Poate Те спасява просто. Спасява. mortul să se ajute singur. Може ли мъртвия да си помогне сам? Mulțumim Domnului Но că El благодарим vine на să Бога, ne scape. че Той идва да ни освободи, да ни Zicea спаси. cuvântul lui Dumnezeu, Божието Слово Roman казва 3 cu 3. Римляни 3 глава Lucru cu 3 стих. neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. 3 cu 3. Понеже ако някои бяха без вяра, какво от това? Zice, Тяхното безверие ще унищожили Божията вярност. Dumnezeu a trimis, a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său. Бог изпрати своя син. Versetul 3. 8 cu 3. Nu 3 cu 3. Am greșit. Извинявайте. Значи, Римляни 8 глава 3 стих, не 3 глава 3 стих. 8 глава 3 стих на Римляни. Da, 8 cu 3. Hai să vedem. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отсладнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати Сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. И четвъртия, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Ce a făcut Dumnezeu când eram morți? Какво направи Бог за нас, когато бяхме мъртви? A venit Дойде prin Fiul Său. чрез L-a своя Син. trimis Той го изпрати într-o fire asemănătoare cu a noastră. в плът, подобна на нашата. N-a avut alt fel de fire. Нямаше друга плът. A luat firea noastră, Взе нашата, degenerată de păcat. взе нашата плът, която бе покварена от греха. Și astfel a devenit Fiul omului. И така стана човешкият син. El mai avea ceva. Той имаше нещо. El a continuat să fie Fiul lui Dumnezeu. Той продължи да бъде Божия син. Era două lucruri în același timp. Две неща бяха едновременно. Și a venit И той pe vremea când дойде, eram morți în păcatele noastre. когато бяхме мъртви в греховете си. Zice în capitolul 3 din Tit, Тит, 3 глава,
să citim un verset foarte prețios. Един много ценен стих искам да прочетем. Тит 3 глава. Zice așa. Versetul 3. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri. Значи, Тит 3 глава, 3 стих. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, мамени и поробвани от разни страсти и удоволствия. И като живеехме в злоба и завист, бяхме мразени и мразехме си един друг. Ce faci cu astfel de oameni? Какво можеш да направиш с подобни хора? Morți pentru viața lui Dumnezeu. Мъртви за Божия живот. Versetul 4. Четвъртия стих. Te rog. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, 5. петия, Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух. Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Чрез обновяването от Святия Дух. Prin viața care vine de la Dumnezeu. Чрез живот, който идва от Бога. Și când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu pentru oameni, когато Божията благодат се изяви пред хората. cine a adus bunătatea lui Dumnezeu? Кой ни донесе Неговата благост? Când eram toată planeta morți, a venit ambulanța lui Dumnezeu, medicii cerești. Да, когато ние бяхме в това мъртво състояние, Бог изпрати своите небесни лечители. A venit Hristos, Doi de- Domnul vieții. Дойде Христос, Господарят на живота. Ioan 1:4, în el era viața și viața era lumina oamenilor. В Йоан 1:4 Той бе животът и животът бе светлина на човеците. Cum zicea versetul aici? El ne-a mântuit, adică ne-a înviat, ne-a făcut vii pentru viața veșnică, nu pentru că am făcut noi fapte bune. Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, Ci prin învierea sau prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. но чрез новорождението или обновяването от Святия Дух. Da. Și astfel înnoiți pentru El, prin puterea Lui, И така новородени, обновени чрез силата, Неговата сила, cum spunea în Romani, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. за да може да бъде изпълнен законът в нас. Observați că nu ascultarea de poruncă ne înviază, Забележете, не послушанието спрямо закона Cine ne înviază? ни възкресява или ни дава живот. Кое ни дава живот? Hristos, Domnul vieții. Господ Исус, Господаря на живота. Pentru că ne aduce viața Lui, Давайки своя живот, pentru că ne aduce neprihănirea Lui, понеже Той ни дава своя живот, дава ни своята ne правда, aduce ascultarea Lui, дава ни своето послушание zice, face ca porunca să fie împlinită în noi. и Той прави така, че в нас да се изпълни Божия закон. Ne face să umblăm în armonie cu El. И ни прави да ходим в хармония с Него. Zice, noi care trăim, Romani 8:4, noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Да, отново в Римляни 8 глава, 4 стих четеме. Значи Римляни 8 глава. Romani 8:4. Așa.
за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Care trăim după îndemnurile Duhului. Значи, които живеем, ходим по духа, Frații mei, съветите на духа. asta este soluția, simplu. Това е решението. Просто е. În timp ce eram morți, Dumnezeu ne-a dus la viață. Докато бяхме мъртви в греховете си, Бог ни даде живот. Andreea Ioan zice, și viața a fost arătată. И животът бе изявен Și noi am văzut-o и ние го și видяхме. mărturisim despre ea. И ние свидетелстваме за него. Viața care era la Tatăl. Животът, който бе в Aia e viața care ne aduce Domnul Isus. който бе в Отец, Care това ни даде e Исус. rezultatul? Какъв е резултатът? Păi nu mai suntem morți, acum înviem. Значи не сме вече мъртви, а живи. Înviem pentru ce? Възкресение за какво? Pentru o viață trăită pentru Dumnezeu. За един живот, който трябва да бъде живян за Господа. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Бог да Că ни El e помогне лângă да noi. разберем, че Той е близо до нас. Zice așa, Divina Vindecare 107. Astăzi nu mai există mulțimi care să se adune în locurile pustii spre a-L vedea pe Isus. Днеска няма събрани множества, които да в пустинята, за да видят Исус и да го Glasul чуят. Lui nu se mai face auzit pe străzile aglomerate. Неговият глас не се чува по оживените улици. Nu se mai aude strigătul, trece Isus din Nazaret. Вече не се чува елате, елате, ето, минава Исус от Назарет. Și totuși, И въпреки това, acest cuvânt este valabil și astăzi. това слово е валидно и днес. Hristos umblă nevăzut pe străzile noastre. Христос се движи невидим по нашите улици. Cu solii ale îndurării, El ne vizitează familiile. С вести на окуражение Той посещава нашите семейства. Cum? Как? Trece Isus din Nazaret. Ето минава Исус от Pe Назарет. unde? Къде? Prin Gabrovo, През Габрово. prin Sofia, prin da. София. Unde stai? Pe acolo trece. Където си ти, Trece Isus. в твоя град е Исус, там минава. И по твоите Să улици. lăsăm baltă toate treburile și să ieșim pe stradă să-L întâlnim. Да оставим всичко на страна и когато чуем този вик, нали, ето Исус минава, да излезе, да го посрещнем. Ce avem mai bun de făcut decât să-L întâlnim? Какво по-хубаво от това да посрещнеш Исуса? A venit medicul la tine să te învieze. Дойде лекарят на лекарите, за да те посети, за да те излекува. Când a fost tata socru bolnav, Когато тъста ми беше болен, am chemat ambulanța извиках бърза și помощ, întârzia. но тя не идваше така, не дойде толкова бързо. A sunat soția încă o dată la spital Звъняхме още веднъж в болницата. și au spus cineva a sunat că nu mai e nevoie de ambulanță la Bucov. Някой ни се обади, че няма нужда да идваме в Буков. A zice, nu, poate că a sunat altcineva. Не, може би някой друг е звънял. Să vină acum, s-a întors ambulanța și a venit. И се обърнали са автомобила обратно. Am ieșit pe stradă, am alergat până în șoseaua principală, când văd ambulanța să-i fac semn, să știe pe unde Аз să изтичах до улицата, за да изчакам линейката и да й помахам, за да видя къде съм. Ce faci când vine Isus? Какво, дали постъпваме по същия начин, ако чуем, че идва Христос? A venit deja. Той вече е дошъл. Zice că umblă pe străzile noastre. Тук току-що прочетохме от духа на пророчеството, че той, въпреки че видимо ние не го виждаме, Vizitează не го виждаме, familiile. но той е на нашите улици, той посещава нашите Și hai семейства. zice
să intri la tine în cameră și să vezi că e așezat la masă, stă pe un scaun și te așteaptă. Как би се чувствал ти, ако влезеш в стаята си и видиш Исус седнал Ce spune? на масата? Doamne, numai un pic, am un pic de treabă, trebuie А, să termin lucrurile de făcut. какво би му казал? Чакай, Господи, има малко да довърша нещо, имам си мои ангажименти, изчакай малко. Și te așteaptă, А той те чака, că te iubește. защото те обича. 20 de minute, 20 минути, o oră, 1 час, 3 ore, 3 часа, 6 ore, 6 часа. până termin. Докато свършиш. Și dacă pleacă, Но ако той си тръгне, zice paragraful, el așteaptă să coopereze cu toți care caută să slujească în numele Său. той чака да сътрудничи с всички, които търсят да му служат. El se află în mijlocul nostru, Той се намира между нас, dacă vrem să-L primim. ако желаем да го приемем. Cum? Как? O veni sau nu o veni? Așa e vorba? Как го разбираме? Mm, Дошъл, не дошъл? nu. Не. Deja a venit. Той е дошъл, Este în mijlocul nostru. той е между нас. Dar poate fi degeaba. Но може да се окаже, че е на празно. Ieremia 14 cu 8. Tu care ești nădejdea lui Israel, Mântuitorului la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar ca să petreacă noaptea în ea? Еремия 14 глава 8 стих четем. Надежда на Израел, Спасителен негов в скръбно време. Защо да си пришелец в тази земя, като пътник, който свръща само да пренощува? Vine Hristos Идва Христос și nu face nimic. и не прави нищо. Versetul următor. Mai închis. Следващия стих, 9. 9. Защо да си като човек смаян, като юнак, който няма сила да избави? Ти обаче, Господи, си сред нас, ние се наричаме с Твоето име, не дей ни остави. A venit ambulanța, Дошла е бърза a помощ, venit medicul лекарят și nu face Дошъл nimic. и не прави нищо. De ce? Защо? Pentru că nu-L lăsăm. Защото не го пускаме, не го оставаме. Pentru că nu ne trebuie. Не ни трябва. Zicem că facem noi. Ние казваме, аз ще го направя. Adică mortul se descurcă singur, să învieze singur. С други думи, мъртвия казва, аз ще се оправя сам. Нямам нужда от Vedeți ce groaznic să vede poza asta. Представете ли си тая картина, колко е грозна? Dar tuturor celor ce l-au primit, Но за всички онези, които са го приели, celor ce crede în numele Lui, които вярват в Него, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. имат право и са Божии чеда, Născuți din Dumnezeu. родени от Бога. Zicem noi în contextul de astăzi, înviați de Dumnezeu pentru o viață nouă. Те са възкресени от Бога за един нов живот. Zice Geneza 28 cu 16, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Това, което споменахме преди Яков. Божието присъствие или Господ е бил тук, а аз не съм знаел. Versetul 17. Cât de înfricoșat este locul acesta. Acesta este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Да, това е небесната порта. Da. Pentru cei mai tineri, le mulțumesc că ați venit la adunare. Благодаря Vă văd eu că e lumină. Благодаря на младите, че дойдохте на това събрание. Mulțumim Domnului că ați venit. Благодаря на Бога, че сте дошли. Pentru tineri, să vă spun За младите искам нещо o да кажа. întâmplare cerească. Една небесна опитност. O fată de seama voastră avea examen, Едно момиче avea Подобно o на вас. lucrare grea la școală. е трябвало да държи някакъв
сериозен труден Și изпит, ar fi trebuit, училище. mai avea o singură zi, ar fi trebuit să repete materia și să se pregătească. Оставало е само един ден преди изпита, искал всичко да преповтори, Да. да се подготви. A aflat că este o înmormântare Но разбрала, че има погребение. și a cântat la un instrument de suflat împreună cu alți prieteni tineri, într-o fanfară. И тя е свирила на духов инструмент, заедно с S-a други. gândit, acum ce fac dacă mă duc la înmormântare, când mai repet, când mai învăț? И тя така се запитала, нали, какво ще правя сега, ако отида на това погребение да свиря, няма да ми остане време да се подготвя за изпита. S-a gândit așa, dacă rămân să învăț, И тя в един момент си казала, examenul îl trec numai prin puterea lui Dumnezeu. ако отида на погребението, Că și dacă, оставям изпита в Божите ръце. că și dacă învăț și la examen uit tot, И защото ако дори сега, нали, остана да уча, отида на изпита и забравя всичко, degeaba am învățat. на празно съм се. Mai bine mă duc la mormântare По-добре да отида на погребението și mă rog la Dumnezeu. и там ще се моля. Erau 52 de subiecte pe care ea trebuia să le pregătească. 52 въпроса е имала за изпита. Își pregătiše deja 50 dintre ele. 50 от тях успяла да прочете Și s-a rugat, и се е помолила. Doamne, să nu-mi dai examen din alea două care nu le știu. Господи, не ми давай онези два, които не ги знам. Că mă duc la mormântare și tu m-ai chemat. Защото ти си ме поканил да отида на това погребение. Acum te rog frumos să vezi cum faci cu examenul meu. И затова те моля, виж как ще ми помогнеш, нали, за моя изпит. A fost la mormântare, Тя отишла au там, cântat spre onoarea lui Dumnezeu. свирила е за Божия прослава. Oamenii au fost încurajați. Хората са били така окуражени. S-a întors, Върнала се, n-a mai avut timp să învețe. не е имала време да преговаря. Ziua următoare s-a dus la examen. Следващия ден се е явила на изпит. Au primit examenul pe 3 subiecte diferite, ca să nu copieze. Изпитът е бил на 3 различни теми, за да не може да... Pe 3 rânduri. Diverse subiecte. Значи на 3 са ги разделили на 3 групи, нали, за да не могат и са им дали различни теми, за да не могат да преписват един от друг. Și pe rândul ei, două, dacă nu mă înșel, din subiectele prezentate, erau din alea două subiecte pe care nu le învățase. Да. Da, da. Тези два въпроса, които тя не е учила, са паднали точно на нейната група. Întrebare. Въпроса. Unde este Dumnezeu? Въпроса сега е, къде е Бог? Ce răspunde cuvântul? Какво казва Словото? Domnul este aici. Бог е тук, Și eu n-am știut. но аз не знае. Bine, Doamne, dar ce faci cu examenul meu? Добре, Господи, но какво ще правим с моя изпит? Toți copiii au început să scrie, Всички започнали да пишат. profesorul a plecat prin sală, Там преподавателя е обикалял в залата. ea nu scria nimic. Тя не пишела нищо. Ne-a povestit. Zice că în bancă avea Biblia. Acolo în geanta ei de manuale avea și Biblia. И заедно с другите там неща, които имала в чантата си, е носила и Библия. И е оставила така отстрани на чина. A pus așa degetul în Biblie, Biblia era închisă undeva acolo în bancă, știi? A pus degetul în Biblie. Deci a vârt degetul în Biblie. Поставила е пръста си в Библията. Și a zis așa. И си казала:
Doamne, Господи, nu poți să faci așa cu mine. не можеш да направиш това, да постъпиш така с мен. Știți ce s-a întâmplat? Знаете ли какво се е случило? Profesorul ajunsese în spatele clasei Когато преподавателката е отишла така зад всички și s-a uitat încă o dată pe tablă. и погледнала на дъската. Și a zis așa, stop, ia stați așa, stați așa. Стоп, стойте. S-a dus la tablă Отива на și дъската. că subiectele astea sunt prea asemănătoare cu celelalte. A șters Приличат се много тези тук две теми. Изтрила ги și a scris alte subiecte pe и tablă. написала други теми. Da. Așa spunea fata noastră că parcă erau îngerii așezați așa lângă ea. И тя чувствала, нали, тази наша сестра, казва, почувствах присъствието на ангелите, Божите ангели до мен. E clar că a luat notă maximă. И тя изкарала най-висока оценка. Și spunea ea, И тя ни казва, dacă n-ar fi făcut Dumnezeu așa, ако Бог не беше направил това с мен, poate că mă gândeam, може би щях да си мисля, din 50 de subiecte au căzut 3 pe care le știam. от 50, нали, два въпроса, 3 ми са се паднали, които знам. Dar Dumnezeu a vrut să arate Но Бог искал да ми покаже puterea prezenței. силата на своето присъствие. Ca scut împotriva ispitei și ca inspirație către puritate și adevăr, Като един щит против изпитанията и вдъхновение curăție și adevăr, за чистота и истина, nicio altă influență nu poate egala sentimentul prezenței lui Dumnezeu. нито едно друго влияние не може да бъде сравнено с чувството за присъствието на Бога. Numai sentimentul prezenței lui Dumnezeu poate alunga teama. Само чувството за присъствието на Бога може да отстрани страхът. Frații mei, nu mai citim mai departe, gata. Няма да чета по-надолу. Ce rezolvă? Какво решава? Pe ce se bazează puterea vieții tale? На какво се базира силата на твоя живот? Infinitul Dumnezeu, atotputernic, На всемогъщия Бог. este lângă tine. Всемогъщия Бог, Създателя на всичко, Merge pe străzi, е до теб. intră în familii, Той ходи по нашите улици, e lângă tine în orice clipă. влиза в домовете ни и е винаги до тебе, във всеки един момент. Mii de soluții pentru cele mai grele, lucruri la care noi nu avem nicio soluție. Той има хиляди решения на проблеми, за които ние нямаме никакво решение. Zice, gândurile inimii, cuvintele buzelor și fiecare act al vieții Мислите в умовете ни, думите на устата ни и всеки акт на живота ни vor face caracterul nostru mult mai valoros ще направи нашия характер много по-ценен, dacă prezența lui Dumnezeu este simțită în mod continuu. ако присъствието на Бога бъде постоянно чувствано от нас. Lăsați ca limbajul inimii să fie И оставете езикът на сърцето ви да бъде: iată, Dumnezeu este aici. ето Бог е тук. Dumnezeu să ne ajute Бог да ни помогне să trăim astfel да живеем по този начин. în fiecare zi. Всеки ден. Asta e viața veșnică. Това е вечен живот. Așa ajunge neprihănirea în experiența noastră. Така идва оправданието в живота ни. Vine El. Идва Той, Dacă îl primim, ако го приемем. aduce viața Lui
дава си живота, haina neprihănirii Lui, обличане със своята дреха на праведност, caracterul Lui, неговия характер, puterea Lui, неговата сила, soluțiile Lui. неговите решения. Când ne lasă singuri? Кога ни оставя сами? Niciodată. Никога. Dumnezeu să ne ajute Бог да ни помогне, să-L primim. да го приемем. Amin. Амин.